Talita na radio Fijuan na muirani nonda bonua. Ando talita kana borrongo na radio Fijuan singa toka boleta ni station ni Alumatu. Ando talita ka bale una borrongo na radio Fijuan station ni Alumatu ilo toka. Ando talita ka bale una borrongo na radio Fijuan na mandi na station ni Alumatu. Au tuloy korbo ando borrongo lebe na station ni Alumatu na radio Fijuan. Do borrongo na radio Fijuan na station ni Alumatu na bandoi tele. Na radio Fijuan nandu mo ibitin bonga ni BNN. Ni sambula sai koyongona baklelaka ni nonda itukutuku. Erto arei kina matebelewai suba ni kua limna ngoni buli ni Nauru karto mbeitaki ana nona mate na ngoni buli ni tonga ka buli tiku ana University ni Dabani Pasifika. Kere ana mata ni tua Nauru o Jordan Kafas metu ana bukunreto ia manisang ni bakandonu na turang ni lewa o usaya rotubili na kerkereo ya me bakani benga rabi ana bukuni nona matanitu. Ia satu sai kinai kaba ni Chulai na irungode ni Kisiongo. Tukuna na iliuliu ni Matei Balu o Brigadier General Mosese Tikoitonga ni sang ni marotaka na ibakarau ni kena tambaki na itukutuku adauraka ena nyusibeba na age mayo sterelia. Kai ni roto baka yang ataka baka leleka na itukutuku adauraka kalau rai ni vei sautaki na imbale ni vei kandina etukuni. Rei kina matebelewai me bakandina dini ni matenitu ni kua o ratu tua kitau doka na uto. Ongo na kisi membaleta na director bakadengu ni matambosi ningele mararoi ni Tokei o Kenny the Queen Raketi. Tuku na ratu tua kitau kina matebelewai ni abena kata o Balukan na Tokei ni Pacific Connects Limited me somi to mandabua $1.1 million. Ia manila beti na kawai oya kina matambose ia senga ni bakarutaka o kan na beka enganrebi. Kini gitu, bakaritaki berau na timi ni yatukuka kina Flying Fijians ni kua nambilo na William Webb Ellis Trophy. Ero na sotatiko ena bakaroyongo na timi. Ya enanduanga na timi ena rao mena bakaitabi koya ena sota ni burubura. Sama idawe keri na baklelaka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Batu Cola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.